米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米卡布古卡瓦斯伊迪达安南萨卡在爱杜卡达劳吉达，主与我们同在，我们就不再害怕。萨利卡卡马波隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚布杜苏阿的努卡瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Paswarku tapang ji Yeremian, aka katalau kisu i jangraan, nauhani ira kaku a mikaput i tiswanan a mikliput, suar aku tapang kunini saan jingra. I Yeremia sakat在之方sakafalu a tusir， 上主对耶利米说：“你不要怕他们，因为我与你同在。”要保护你，我上主这样宣布了。耶利米书1章8节。Sarikakaau, awa ay tuko karurayan ato kapatlasan at lemak i urib no mitiiray to kawas at tamlaw. Sa ay kasaan ko suar no fangzalay jutlal. Nikaw rira, makatunto no kawas ko suar i titaanan.Mararit jingda a mikapot ititanan a parihalai to orib ita。圣经并没有说信主的人生命不再有患难，但上主已经应许我们，他时时与我们同在，赐平安给我们。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，利布顿卡古。Tak sa itu ka raw-raw ko falujo ako i kapatlasan a lemak. Patanutugan ko falujo ako. Ta cirihalay ka ko amisi ayaw do masa maamaanay a karurayan a lemak. 主啊，求你看顾我，使我即使遭遇患难也不忧虑。求你坚固我的信心，使我即使面对各样的困境，仍然心里平安。Pakai ni i tatamaanay angangan nutabang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalemes no kawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。